Ibenta juga tin ka tumo play. Kapag kawapan puli ka ni kapor ka mamanta. Kalong nakakitab Genesis ngan puli na kalanong ka ba Henry. Nakadukot ka man ng counter nganyo ban jam nganyo ban ringko na ni banganong puli lot. Ya kini dukot na matapor. Dari hak banganang kren ni katin ka tumo play. Nganyo ban pai si kato ka ni tali dukot na katin ka tumo play. Katin ka tumo play ka ongkom ne. Kala jaru men bagi breu kala sedang penyeroy halor kakmat kakendo bat balakai ki kon ken thai ki bagi kon senrang ublei kala yo ki kon ken thai jong ki breu bagi pa breu bagi kala shem ki nga yala de nakat ka bagi la ibha tu trying long woman sim jonga olam yale baru breu junam namar ba uhi ulong kaddo la komdaro kisni jungo kenlong shispa ar pausnam kirat kireurat pa kila don haka perthai haka kisni but hadin kataro men bagel ki kon sanrang ublay kila lek sakila ki kon kenthai jungo benreu but bagala yo kon nagi kiniken kila long ki breu baslur ke kibala julong mehenda menthai kibala dhanam sibon Deu try ulai ka jingle paman jungo breu bagala kraw haka perthai bat bagajing mu bangro kejing berkat ka dono jungo kelalong paman halaga sini baru try ulak halaka bemut baula thang yo breu ngaga perthai baru lapan smoke si yo halaga dono deu try ulong ngan pendam no yo breu na ka khandau nado breu hadu rat but hado you can jawab par but it is simply nabang na lakala ka mga pangalaphaw ye Henry o Noah ula siyam ka chingit isnay at manutray kada khat ka pra ang Henry o Noah ula siyam ka chingit isnay at manutray dengan kuliah ada kita ada gospel kan batu memakai sa kalang gawa ko sa na khat ka wala kanyo ter but kung yun natin kuliah kan gospel kan Lucas kalanong gawahan nyo khat ka ba at ang kanyo o Jesu ang kemau ni si kijong Noah kung ba kalalong hagasi kijong Noah kung taro kinong kisi kajiwan kajong kon ubreo ubreo yoban kakuha ni kapor yaga ni kajimpuli na kaksin kajimo ni ema kismi kabangalapan ong mangiton hakataka climax jong ka history ni don hakismi jong ka jing pendak ye kaksin ka jong ubreo baru Jesu ong ye kikintin kumba kalalong hagasi kijong Noah kumba kalalong hagasi jong ka jiwan kijong kon ubreo kani kajing jaha kabala jaha Akapor ka jong Noah kani ka jingjang ka paki kon hap ki babet ki Sunday school kala yo ke jikai na kita babet oi ni kan mau yo Noah ni kan mau ye ke tu khana sang yo Noah ba kum no la thau ye ka jingling ba kum no ba blai ula pan ha ko sak so po sni ba so ko me ba kata ka jing je ka jing le ka jong blai kata ka jing bishar ka jong blai kala pan du no khat ni ka jing thau ba ro na ni ka thai bagi kan mau dan tang tang tu beli orang ini. Bagi aku apa orang hal ini jamnya, no pai jonga ni kesini. Oh, ikan apa long kapal pekahan nak kapal tak jonga. Bagi dia thot dia pi dia kejuan ke dong Yesus. Mereka long pat kajing sisa bagi don hati sini di bakat tu. Ini kejing jahat di bagi iman dah di bajahat apa saya. Ini kita di bagi thot syai ini bagi jingan ke dong Tuhan Yesus. Kalahajan eh. Bagani ka jing tho ka bade ka jo Noah, hoy kiran ki critics baong bagani ka jinja ka mlo ka jinja ka basisha, kimnget bagani ka ta global flood, yung bagani ta local flood. Hindi nga ngat yang bagani ka global flood, naman mengidan kam ni ka global redemption. Ngidan kam ni ka jing pemem ka jo blay, nakabata ka sa tlak so man ni ka patay. Padahal na po ang ngamdon po ang niya argue, lani pa niya banyak debate, lani pa niya pandinya, ho pa ni ka jimle ka jong ublay, baka ni ka day ni em ka taga global flood, ka day ni em ka bala jaha ka patay, ni kung kibanget, ninget ka jing sisya, baka ni ka jimle ka jong ublay, ka ni ka ba ulali at tan sisin,
But shimladan kabakum kata haswa jong kapor ka jong Noah. But shimdan syuru kabakum kata hadin jong Noah. Kat haduk kini isi kiba menda. Kiladon kijing jah ka perfect. Kiladon kijing yap ka perfect. Kibalong haka local level. Rekim shimladan kibakum kini kijing jah. Kiba jah haka global level. Dan haka taka level kibaki brio hasit to lok jong ka perfect. Kiba kita jo ka jinge. Berdasarkan persang banyak research yang dikatakan kan dijinja di bala jah apa jangan nak percaya. Kalau don kata ke China flood, kajin Shalom apa China. Kalau don kata kajin jah ke bala jah apa Yellow River, kata ke flood kalau di kajin Shalom. Kalau don kata ke Bola cyclone, kalau don kata ke jin kanyu jumai apa Haiti. Ka Haiti ka di ka way na kisnong ka bagi beriu bagi nong snong jongka kini ki balik persyak yo blay. Kadang kata kajing kanyo jumai ha tangshan, kajing tu kajing kanyo jumai ha Antioch. Kadang kata ke cyclone ha Korenga, ke cyclone ha Calcutta, ngikan mau ye ke tsunami. Kadang kata kajing kanyo jumai ha Port China, kata ke Shnong Haiwan. But kadang kata kajing kanyo jumai ha kata ke Shnong Ganja. Dan kita nujor ini kijinja, dan kita nujor ye kajing yap kajing Ibreu, kibati man semba kodor, kila dukno ha kata kajing jah jong ini, ki local natural calamity, dan kita kajing jah ki bajah ka Maryam, kata kajing yap kajing Ibreu kalau ka padang don jingken, dai ka ka bala jah, ha ka por ka bo blay, ula penslay ye ka ka pertai, don jingken ye kajing pon kajing Ibreu. Kata kapor, kajing kalimentang kalong balay bau blay, ubadap na kajing upa niya kata kajing shalom. Leslie hari Sunday school, ngalasipot no tangkum to, kamayo ang ngamba kajing jaliw jo kajing pulay kakiri jo blay. Ngal duway bau blay uyarap niya ay kapor, banginyo man sa score niya ni kakiri kajing blay. Pangal duway bau blay unyo man yarap kimen save ni, aga banginyo man sa score niya kakiri kajing blay. Kaktin ka jumublay, kapag ayawan puli hangan ni kapor, nado ka dekat ka baningong terter, banpan kan mau yikehi, kaba uni unong po, yaka ni kakita pula po, uang baki kon siyang rang ublay, kila ki kon kan tayo kitong kibreu, bagi ba breu, bat bagala siyem nga hiladi, nakat kiba kila iba They try ula ongomen sem jonga onom ele padu breu junum namar bama uhi ulong kado kay ka bang ngai hamne habang ipule ika tin ka jong ublay lana don kano ka ba ubaman lan usetan unwan bag atak yo breu bade ka jing em ka ba ka naman sem ka jong kadaya ki yeng isem ki jongki kadai haka shongka haka shongman ka jong ki breu Kabaw blain, ulabo, bakalong ka kentang, bakalong ka kon, bakalong ka tanpuram, hakmak sa ublay. Nekaktin ka sa ublay, kabangangalayawan pulihan ni kapor ka manta, kaya to ingi, yata ka jinong, kadang ito kibreo, hakato ka spatsem, hashwajo ka to ka jingsleon, baka ka jinong ka yung kibreo, kalong ba kimsim laking kentang syo, kimsim la buram syo, yata songka ka soman, baka day ka way na kidyaga, yaki ba usetan, ulayo, ikabanya gambor, hakato ka pateng, bagang iskam hadok kini kismi, kiba mentado, kiyeng, kisem, kijongi, kini kijaka, kiba ubaman uwan, banjo an busot ya kau sembay, jong kajinya pat ya pra, sembay jong kajing paiden, sembay jong kajing hapno, hati pok pat kajing hala, jong na deka pertai, hatin bau breu la hapno hakat pereden, kawan sa kalong ging kapaningkong itong wala matem, ngikan mau bau kain, ula penjagno, yalau jong para ujong. Kalong ka pas ngosik matbapla, dalangin berkat, badang hakalenong kabaningkong matabaan, hakabagi puli, yakabo blay ulat tau, yan ini ka pertay, bau blay ang baki bago, kibau blay ulat tau, ilong kibau pa, pati ba itangat sudah, dengi puli itang hadin lay, lani saw tuliki lanong, nipoy hakalenong kaban reo, ni iba ka pertay, kapoy hakataka jingjersik ka ba omlaksyo, banbatay dagat halik ka jungi, kibreu kat hadok pa, ublay unhapan siyem, yakataka
rai ban ong bangahap ban penduk no dan ibat on create no ya kata ka pertai kau blay ulat tahu itana hadu kata-kata ngaduai bau blay unirat ini bat ye kilong ying kilong sam ki jongi hagene ki smi ki bamenta kalong ying kalong sam ki jongi noa kade kalong ying kalong sam ka baru blay ublay ula say yo noa hakapor ka ba shitom ba hakapor ka ba Baga kwa ini bagian kan mau ba unoa day tang nong tay ka yingning unoa uday ru uba kaktin ka ublay uday uta unong yalap ni ka hop. He is a preacher of righteousness. Mila duna hagini kisi mamanta yakinong yalap ye ka hop. Namar pangila sure ka kut no ye ka gospel. Namar pangila pensting no ye ka bor ba ye ka dor ka gospel. Bagi kausku tenang, banyak slap ye kita kiba kaktin ka jumblay lada mina thuk lupa. Ngidon ye taki skor, kiba tersain, ngidon ye taki skor, kiba ngikwa banyak snow, tanya ki kiba persol tenang ye ka do'nun, pada ka mensing ka jongi. Unoa uyeng hakapor ka ba etam, uyeng hakapor ka ba shitom but uya lap ye ka hok ka jumblay. He is a preacher of righteousness. Om ya lap ya kaspa. Om ya lap tang ki ki bahagan ka pertai. Kiba mangingi kwa bangin yo nong habi bot yo blay. Kum tao nong penem mu jomi. Habi nya IT yo jisu. Nginget lo ngingi modor. Bagi bagi jingkin jar kinum kim don shu. Kim song sik kim don shu. Kim don shu. Ka pertai kalasuk iyeng kejungi kinong kum kabnen. Hanga pertai. Kadi kata kajing soto, habang ye kren, ye ka gospel, habang ye kren syapang kajingelap ye ka kien ka jumblay. Ni soto wong yong, habang ila mahat yo Jisu, habang ila yang yo haga jingim ka jingi. Gijing kilalai, gijing tenjuk kilalai, gijing pang tiging stom kilalai no. Nega ong ye pi perang be tam long komna. Ngiri small man nem step hakia sang rachmo baje. I know your blade mo shakri to try. Walaupun I ni ye ka kubor ka basyai, but ye ka kubor ka padan bor hado ka data. Bani I know your blade maron ni tepa blade. Udan ye ka jin kmu ka ba. Lengba ki breu ki ba mau wala je. Uyo unno ulong uta unong yelak ubahok. Baru Noah habulat tahu ya tak yingling. Hadin bawa snap biang ya ke instruction ka mo blay ulay naga benta jomo. Bansnai ka tak yingling. Kabala batay tek patek nama kapor nanamlapan ay hangi ya kata ka jimbatay kabati kana kabalong elaborate mereka ka ikapang asmoto abang alawat jimpit panbuli sa pang jinglong to ka yingling. Kabau Noah ulah tahu ka to bor lese kata ka yingling kan long kum ka jinghe ka dong tigiling ka umpian di pamentang di kiti ka jinghe rantai yang fokus street of harmas itu kita yingling hangton lese pila bani tidur awan impact haki television haki ni cell phone ki jongpi kata ka yingling kabau Noah ulah tahu kabas saus pak santo buat kalender sispak sanko kaneka jimjrong sete sejrong kaneka kenjang bat kaneka pungkyang ko banyong pusan buat bat kamlong kabarit kalong kabahe tidak kinong batay kibaong kana panongkat kung baarpaw tali gini ijaga kiba kini kena sama gini basketball dengan muter meneha ka habang asyok hangi karena kung ba si pausya ye ya kajing het ka ni kamadan ni mamali ye panong ya kani kajing seng halan sini dikatakan di kajing het ka yin tunoa na tao warne Noah umlong le si ubriu wadan kajing duna ha spak ka pau ka jomo ngasyem mo ulong baru spak marbansna ka dikata ka yin kabahe kata dakadin koper Ban penlot ya kata spak ka phau ka mau udan ban let ya ka bleng la phai lu bol ne
Let's say om nang khalet balapan batay hado katlo kaspa kabaw Noah udan. Neu Noah ngani thu epi para may lagi. Bahabalapan slay niya kata om. Bahabaw Noah ularong hakata ka yingling. Ulag dono yakikay baro iba mo udan. Kaspa kapaw kijing don kijing em. Udah doon na handa. Hindi ka masak sa tayong batu. It's God. They play. Nakatakanang nga joong yung iprorok ki jonga. Kanang tungay ayu yung briw na daw yolot yung iprofay. Handray na daw doon no yung laga jong dan yang idon yau Jisu, idon lut ya kepercayaan. Henry habang idon yau Jisu haga jingem ke jungi. Compare lang idon kadno ngau yepi nilang bankrupt. Nyemdan ni iriam. What sarang yana ka joga jingem. Katkian dong play haga kitab Ecclesiastes. Haga lanang kabahinyo. Pada ka nakhat ka masaw. Kung ngau brew, upar rew play, upar khati ka jingam. Real babi uperkat tinggi kecil soba jong kini kepercayaan. Ngedua ibu belai unyirak ni yang di JSN. Ngeliat semua baga balang itu belai kan saya opan reke. Ya kalau kajingkap sispa apa senang. Kalau nanti apil Nataliang jong ka nagi dongket kam di ba it jongi jong ka district shalom ka balang play ni ka rasam bangina di ki jinga di jingi long ye pi ke ver pi para ma it ki jingi tong ne ka show ni spa haga ni ka percaya la daw play ula ka ku ni ling ba ka spa ka pau ling ba ka jing nang ka jing start ling ba ki jing don ki jing am ba ling ba ki jaka ki puta ling ba ka burom ka kurdan ka jongi angin penan kam di kita nak kata buram ke tu boleh. Noah om simla tingkai. ARM ne wango yo boleh. Habau don haka kamera jo ka yingling. Haba ki saudong jo kata ka yingling. Kila lenyar, kila kaang, kila khaterpat. Yo boleh. Ne Noah janjai handa. Haka jingda, haka jingke ka tu boleh. Ulah do iki baru ki mamudan. Dewan yo boleh. Haga jingem ko jugo haleluya nango yo play han ke jo sang ngong pi ya pen kon sama ba in jong ka palang wat ne ya bethan tenge ti rong phong ki jo ne ka prathai ai ti la ja ka jingem ko jong pi how try jisu ka por samra ka por ka ba byang e na ta jong pi ba pin ai xiao jisu ko do yo pan pen kam ye ka jingem ko jong pi na ka benda ka burong ka jong ki don ka to ka ni tali ki jingong ki ba don ha ka to por kajong Noah kabala penlong yo blay pon pa ya kata kajing straight jangan dipercayai ngada penong mentan kabenta kabani kong kani kabau baman uwan ban atak ya ki yeng ki shan ki jengi haga ni ki si mamanta bat kata kadai haka shongkha haka shongman haka to ka por kajong Noah la ong ka tin kajong blay berangin poli haga ni ka dot ka baar ba kita ki kon shan rang u blay kira jadi kon kan thay jong ubreu ba ulong ba kilong ki ba babreu ki don ki theological debate ki ba hadu kan ka por ka mata ong la ban batay pa let's say kan dai ka way na ki khot jong ka Bible ka ba ki scholars ka ba ki theologians kin shem jinge ban batay ki kita ki kon shangrang ki jong ubrei ba ki kon kan thay ki jong ubreu ba ki ta ki shongkha kerhado bagian ni kita ki giants bagian ni kita ki breu ki bakrau ki bagat tin ki jong ubrei ha ka to ka por kong bagiong kita ki nephilims naga menta jong ka por ngan ai arteli ki jing batay ki balong ki bakham hakmat na ki wei pat ki jing batay kabaning kong kata ka jing batay ka ba ki ong ba kita ki kon shangrang kita ki kon shangrang ki jong ubrei ki dei kita ki ba hiar pateng na kata ka po lani na ka sembay ka jong uni uset ubrang wei pat
neki kon kita Adam hagin mau abel olah yakno bat kita ki kon kentai kita ki breu kita ki bala hiar pateng na ka sengkai pat na ka semai ka dong ukan ka semai ka dong usat kini ki semai jong ki breu ki barriu play ki breu ki bakken mau yo play haka sni jong ka jem ka jong ki breu kita ki kon kentai ki jong ubreu pat kini kita ki ba hiar pateng na ka sengkai ka dong ukan pat kumbangi kan mau ukan ulang ta unong penyap breu pat ulang breu ubat erang pat ulang breu ubam snap wat ka jem kren ka dong play ki kon kan thay jong ki bre jong ublay ki bala shong khai ki kon kan thay ki dong ubreo pat ni le i ka tien jong blay kong ba ki long ki ba breo kini ka long away na kita ki views ki ba kampon na ki cholajan ki piang ba ka ba shisha pat halor jong kan ne ka jing ba thai kabangala le ban pensyai pat mata batai hangan ka por ni yo ina ta jing hikai ya bi ki khon samla jong ka balang bi khon shengrang ublay ki bari ublay ki khon kan thai ki dong ubreu ki ne ki bam ublay ne ki ne ki pai hakata ka mangi ong ka jing ya shongkha kalong ka ka ba ini hakan ka pateng ka ba manta khantam le se ki pastor ki pastor ne ki ba pher ki bon ki khon samla da balang ki ba ma banya pai haka dinge shongkha rengkat lem bat ki khon jong ki para bangai lane bat ki para kristan da ngen thamrong liberal lo khngya ban panya di ki jan ki jonge kaktian ki jong play nado kas pas nam ka baning kong mangau play la pen thau la pen long ni ka prthei ula ai ka la ji kai baka shongkha ka shongman ka di benong ka ba kintang ka ba dan pura makhma jo play bat kamlong ka ba bhan da ka banta jongi banyak pai kha bat di wei pat ibam don ha ka jo ka jinge wa pa por u hikai uang potuan nge kit likor ringkat lem ba ki bangne dengan snongsi namar haki di kisni ki bamenta kirang wat ki khon samla jong ki parang le baye ki jongi ki bambacho ye kata ka jin shisha pada kata ka jin hikai kentang ka jong ka tin ka tu blay ni la shongkha purmar ni la pai kha purmar ni ong bangin sapan bha ya ushan rang lale ya ka shen rang ne ga ong pi pan bha yo breu kamlong ka basuk ka pop kalong ko kata ka gravity. But the law of gravity ka tan yaw breu siya ka popro kalong kumta ni persyang pan pa yano Andre kita pan kita ni siya ka pop kaway pat ka jing patay patani kalong ka bakam ekyat ibon ki theologians ibon ki church fathers ro iba priang dengan ni ka jihikai patani ka jihikai kabambagi ki batay siyang kata ka jing ya shongkha ka jong kita ki khon ka jo blay but ki khon kan thay ki jong ki breu kyong bagi dai kita ki fallen angels kini kita ki angel ki balahapno but kini ki angel ki balahapno kilarong ha ki breu ha ka donot ka ki breu ha ka topor bagi la shongkha ki khon kan thay iba bahale pagkabakan skor siya kay bagi lalek danbor haka di ba shongkha ka shongman I did what I see ngan siyem ya ka ika bakakmat siya kayo ka auria ka jing shongkha kulman hangin ikisni ki pamenta kini kalau Jesu lada punya tuh lupa, hati sedih bakat tu, kan selalu kontak. Kebaya si Syahini ki pastor hati ni sedih komentar, hati ni nongway kalau datja. I know your way bring blessing lagi ya ka social media, bau tu try jo kaway ka,
Tindur hantai hapa kirisak ni simal trek ban snala ni ban shek ya to wedding cake. Namar ba kata ka jingsong kurem kam dai show hapnang dong usanrang ba kata dai. Kelapan kelah. Haki ai ke ai. Kijong kan ka profai. Ibala na bin puli haka siti upor. Haka lanong kabani kong puli na do ka nakhat ka ba arpaw ter. Namar ba ki breu kala lepok pala. Ubeli wong mula ino. Ya ki breu. Haka ka jinglong maman ka joki. Pagkali-kali ka way na kipok, kipaw absol po nga nila lesa ka doon po. Padlese ka lang kabas, kusong tanak mabalikran, nagaligat tsaka kabakanta. Naginigit tsaka kinisi, ibagado. Naduway mo blay unirap, ikilong yeng kilong siyam, ibig kando, challenge kibakong gini. Niduway, niya empathize ba pi? Niya dam kosir gatlam, hati tinuay ke jeng lemak pi. Nalagi nang kikon kikti ke jong pi. Kibele persya ikan ika bentah kabang agak kran akan kopor. Kabang ngim buram ngim kan kentang syuk ia ka syongha pada ka syongman. Pada ba songsi kalong bagi takin film sa kopor. Kibala mi hadian kata ka jing syongha kabang klam buram syuk ia ka kabang blai ulah dadapan buk kentang ka kopor. Kabala penong wat yau Petros ban thọ ka siti ka dogo bau blai sim tingkai wat ban bisarno eki anel kibala ringkang no eki bau blai ulah hikai eki bagi ni ane ngantep hado kano kani ka jimpatai jong kani ka view ka baar kaban ong bagi ta ki kon sanrang ki jong blai ki kita ki fallen angels ni kibala rung aga dorong ka jong breu Nega kan mau habagi paiban paitsi tien ka do blay haga gospel ka do Marcos haga lanang ka basan ni kan mau yo tu unong gadara uba tu breu uba shok so haga do por ka ba tu so urong ha do breu ulengar ulempat yelbi bakata ka jing kordet ka ba masuk batai bagajing batai bagajing fongfo ka jonga abang ipuli ka tin ka do blay kalau bahaw baman ukwapan at ini habaw ukwapan yale ini hagan istig bangta ula wawan rung libaki man sim baman rung hati breu batu syong haga jem ka jongki but open let egi kam ibatala bagi kam ki baman ikan mau ye kato je tho bahaw tu suat kepada hatu nong kadara abaw ye kendo yau jisu bahaw jisu pun sabek no yau sui na tu nong kadara kito kiksoy iba syang hakatu ka met ka jogo breu kiok to jisu go kon jogo ble to syak mangan runa hakis nyang Yes go thok bakine ki barbaman ki kwa ban syang hakanoma ka met kabakwa ban IT la ka jagajem ni ke mau ni ka we ka nong ruai ka ba pauna me hante po ri nong way ka bangan ni thok e ka kertang ka jongka ne ka ongas no si namar bangala IT yala ka jongka men sim ka jonga hau soy ka nong ruai ka ba pauna ne ka babi la ka jagajem ka ngala IT yala ka jagajem ka jonga hau soy ay mo yo blay hagan ni por ko man nakabat na gajin ketsyong ibreu mga por ko jong noma kilanet palat hakabedi ko syong ka ko syong bana kwa pangan buk ni ka challenge iki long yeng long sam kristan hagan ni isip mo ta daga banga kan mahuru yala ka jong yeng ka jong lamati long yeng long sam ni jong ke ko ki pahaba inya jong balang hikai yala jong ki kon ki jong pe hakabedi Baka syongha ka syongman Teng-teng ni hagan ni kisi Nilai along paralok tan baki kun di joni Bat ya kini kapadang kam tam Yalas dang mandek kelek no Ngayon wer Daga man sem jo gijin sorit Daga man sem jo gijin Namala daga don kano Kabaw baman Unwan man ya let Yang hagan ni kisi ki babanda Kanday haga syongha Haga syongman Hagijin awrya Jongga ni kabartay Kon sama ba iya jongga palang Penken tangil ade Dua yaw blay Baon ka ku Ya kalau renyang ka jongpe
ba ubreu lani ka breu upama pi pensa shimti hakisi ki bahadin hakisi ki barman kenang ki breu ki bang yo lang naga jo ka sam naga jo ka jingen naga jo ka jing hikai ki breu ki bakanya man sem bala nama pi ki kon sama PIT yala ka jo ka jingem ngamata ten nang nek o breu na ai ye ka bakan saitam haga jingem ka jong he nagabenta jeng por ublay la ay por she's pa posnem mo noa uyalak bat pani tholu pa ay kata jiwan ke no sa oban sa ta ye ka perthai she's pa posnem kata ka forbearance ka no ublay ka jingya siya Danagi don benekaran hangni ka jingit ki jong ublay. Lanagi don hangni bagbo jingkeli ni ka jingit ka jong ublay. Ngoh ya bichi spa above sem kala jong pala. Ka mobleu ay ka por. Bikin mau yo mathu sela. Khandai spa khandreu po khandai sina mo em. Hado ko da khla no ne ko sai. Mereka pop. Hadin ka pop. Pan hadin ka pop. Kakarta ka jong ubleu kala nang lingkot. Walau beliau yo i, pada daun ai kakarta ka bakam hajrong ubleu umrah. Banyak mereka. Macam apa atau senang dia sehat atau kopor ke tunggu tunggu. Beliau dah. Ni mentah kasam kau orang dah em hinyau pau senang. Pada daun beliau ai kata kisnam menjadi jangan Hadu prapu senang. Kisnam kelanang lengkot. Ni semua tu yang kau buat jangan kau. Kau boleh kau hanya diberi. Haka jinglong kau paman kerjoni. Minumlah lanu rumah pai boleh. Minumlah. Pada yang tak kan sami kata kecing hikai. Kabang hikai. Katkom na kaktin kau boleh. Kata ka biblical doctrine of total depravity. Kau breu, kamu breu, udah nampak, baru nampak. Wisa yang awam, bagi hak jangan baru, kilitan kisah cat, akan macam breu. Yang nampak, Wanwansang of Canterbury, you have never really consider how great a sinner you are. Pempat syamlah penlejmut desisya. Hadok kanu, ubakraw. Bakraw kanoko. Nilang kanoko. One among Hanika just saying, based on the works that I have done. Bilangapan siyang ng rim. Hakajinong kapamangang along. Nga doon hak bangan siyang hapo. Diyan ka ng ling. Diyan ka yung ling kaya ka ng malunong. Bakit naman? Pagpramang pagpili. Is enough. By preserve. Yaw sumbay. Ubablay mula kulang. The promised seed of the Son of God. Uban sayo manjurat. Ika kongdam chat. Ika klik. Kecukupan. Walau setan haka jingle syar. Pada jingle butuh kecukupan. Ukwa apan pencak dia. Ia katakan syangka ke syongan haka tukur. Benapan pihak no yang kau sumbai. Nublay haka jistar kecukupan. Baru no kau lagi ini. Ayo yang blay. Perang ia jangan haka ni kerja seng haka ni kalau pai. Jangan ni sempurna. Minah nublay boleh. Kejenuhan kebangan dia semua mentang malah ruai di kon sama. Nakabalang kejublay na manusia. Jisu bakini kini haki eryong
Kejong kejeng kejong kapag kabamanila katanong yung blay unapan kala kabamot walang banga nalakha yung breo walang breo ulay depresya na never namin sa matugokor hindi kita ki-despots hindi kita ki-tyrant leaders hindi kita ki-corrupt leaders nga syakti nga kinisili mo mata yung kita ki-benevolence haki sinang kita kita yung kita ki-benevolence haki sinang kita haka kangsang himang-simang kita nga duway mo blay unsay ganong sensyar di ba Om ni kita gitaran leaders, gimana om ngayon kakmat ngakwa pangansin, kanya kita gijong. Kung bakalong kita gikon kita oblay, hagat ako por, hagat iyo gikon katay bagilang di mababriyo, kisisim kibor, kisongka katay kabaman, kilek katay kabagiman, kimkensyo iti rektiya, kilay yurat iti, hati kon dyan. Ijoke, ngaduhay ko balay o nirap ni makisigi ba niliyo ka duhay, nakabanta ka rin pagkacit ba niliyo, ngaduhay ko balay o nisay, ikan ang sinsyar, ibari o balay, o magkibali ang jibor, hagin ikismi, ibaman ba. Ginbuhay ko, ibabanta ka mga kapan ka, kabay, halo ba ka, pagkatala ni wrath of God, katala ni kating bisyar ka sa balay, siya ay nga mga puli, kaya ko puhar, yang inikikantin, nakwa pangan puli, yang kini naman, bagabatay, yang kasni, kabatay, yang usnam, kabatay, yang katarik, banangits kam, baunong to, yang inikikitam, baung to, yang tagading to, uto, banrikot, bagatakadingja, kabalagja, hakatokasnam, habaw bay, upan siya'y gobernakotay, o Noah, lambat gilayngot ikon siyang rang gijomo bakat naga jomo bergilayngot ikon kentay kin mau ya kata kasih kabah kajin ka jongki genam kajo lano rungi syam abangi pule haka kita kajong Genesis sekarang nong kabah higamu hipule ikon nado kada kabah shikok kawang kala jaru aden hinyong sni kita ke kajing shray kalalong harar ka kandau amar kabah hendrew spasnem kakarta jong Noah hau pnai baar hakabakhan hinyong sni jong ta ubnai pan hakata ka sni hiken lapan bethay no yeki pok leo baro bakajitilu ba bat yeki kang balap lino wang kata kade kajing penslay kade kajing penhaka jong blay sa hakata ka sni hakata ka tarik om day bau sa ulah haktang na kena na sing ben kanan kajing kaang kanan kajing at jong kade ka kendo jong kamayang kabala penong ye kajing jeliu jong kade ka pan penslay ya kata ka percaya kata kade ka wrath of God kata kade kajing tar kejong blay pada bapak kena kapor, Noah, lengkap lambat dari kita, ikon kita juga bersama pada kena kita, perawai itu juga destruction, kayak berkata sih, kebau Noah apa tu kapor, usnau, habau yo snow. Ya kata kaji menyar kita kata di breo, kibaran sabar na kata kayingling. Kibong Noah, we heard you Noah. Ngayo snow Noah, kipit ya kata kayingling. Nado kerang hak kibakau kubakri, hado kikolong, kikonet kibaret, akata jishlay jom nakabong. Walau Noah kata kapor ya se, abau syong kata kayingin, api berkat orang, peknya pilat, penghok, nalayalap ya pikat to, pensi melasa skor itu kalau kata, konten jadi, nanti saya nonton. Apakah seni juga jingap kawan berjumpa atau pohon yang seni kita korban? Noah ingat lagi yang kesan berjumpa. Why we Lord?
play mga try. Why? Atong ina di shock na Ati kamra ati Johnny. Manong why ni Lord? Ni pastor. Ni kibalaman di jipin. Why Lord? Magaw ka di ba niya? Hindi po ako ibenta. Kapag lang yan. Piyong pastor Benio. How blay yung isya ito pagsayon ka. Where is the good news? Hey, kakubuan mo para kan. Nong ipini doon, hindi ko kubuan mo. Kaya good news. Nilalang Jesus. Here's the ark of salvation. Uday mo kay hing-hing to the jingpren. Kaya ka bentang nga po ni manenak na khatman niyo. Kung tayo Noah, Andrei Noah, wala siyang kajag-ihais ng hagman na try. And Noah found grace in the eyes of God. Kakintin Hebrew, dalangin po kakintin Greek pala to in the New Testament. Kata kakintin charis, grace, unmerited favor. Kajing Israel, kajobre. Unoba, wala siyang talaga si Israel. But hakapor kabaduntan. Hakapor ka yung kajingka dun. Yung ka tayo kasimpleng. Hakapobay. Ulong yung Noah, bangat sa patno yung usap. Nga sa panslay no yung nagpatay. Rumuno mame. Apo yung kaligay. O nga pagkakala kito, kibreo, hakapor. Hakito minute kibakado. Hati ba ublay, unsa kang no ito kajingkang. Lalakin ng rung hato kahinging. Ublay unang ay lahat ikipan rung hato kahinging. Naikim siya lang akong ta. Tang prangot kila rung. Noah found grace. Nay nga ang ipi, nga kamso day ba nga It is not that Noah found grace. Grace found Noah. Kajingay hey, kalalado Noah. Agapor ka ba tungtang. Oh, yung people are very job. Kaday. Kajinay. Kajinay. There is grace in your darkest hours. Kadang kajinay ay kikonsol na. Hadis ni kibadungtang. Jong kajinay mo jong pi. Yung gabay may ipakipahay jong pi. Pastor kibagpay. Kibahikay yung kikintay. You are in your darkest hour. Ngalayo man counsel, ibon-bon ko ikonsol na. Ibaha, haswa ito talay kasi. Ngalayo man ay di na ito na shall try Jesus. In your darkest hour. Wala mong nalalaman na Mga ipinilong ginagpok, yes, we are. Ladablay, unihi, yan yung hipok ito ni Nimlong Elihuan. We are sinners. Total depravity. Kaya we doctrine, kimakabalang yung play kay kay. Ay mo, ikajilay na ito yung play. Kamay siyambat niya, kipuan iba itong tao. Iba yung namlong siyo niya. Hato ulay o nang mahal niya. Ikabakum ka niya ka mga anak niya. Nalapatalata siyong katasyon niya. Nalet ikam ka mga nesyo mga niya. Kailan ka jito. Layo ko ipiye. Lingba ka niya kumpuan. Manese na kamatag yung pihilo. Iban so iya ka niya kumpuan. Hagisi, hagi tayo, hagi na, hagi banuan. Kanto ka kumpuan lang ka yung pihilo.
Bộ lê u khoát cái thì hãy đi qua cái vật đúng tâm này dòng cái gì em cái dòng phi cái vật phi đó là cái cầm ra ông con phải đồng bự phải là phải là cái phi cái gì ai ấy cái dòng Jesus Christ cái đạo phiang này là cái dòng phi thằng bắt bên sau ông here I am người đó là không biết rồi ngày hôm nay thì con sống ra hay là sao khi lần khi mấy bạn ấy ngày hai ngôi u lấy và cái ăn chỉ mấy cho nàng kim chim làm lại này khi lần khi mấy cái thì bạn ấy khi lần khi mấy cái bạn khi bạn doai thì cái bốn bốn chuyện cái naga banta cái khôn cái dòng này naga banta cái siêu cái dòng này Nakan siyo ikaway kajing yap khat sa kajing duway nakam taway khon somehow wala na ki kinta ke ba et kajing namar pa kajing sa pe kajing ki pen boan kajong kani ba paten ka ba kabala penong kajing e ginong sensation ikipiu ba ban pe ka lo ka ona kajing ning ka tin isi ba ka do kilan kami kajing duway kajing kong gabalan min pendin sar yau kalai kijong ya ke isi lo ka na yau he bi he ke san lok me lok pa ba e mai he pa e kwan ro je kerman ni tan yau play u bat tap da ke jing ai grace in the darkness kwan ro je kerman Wan do di kerman hikaya ki khon hikaya ki siêu ki chok hi duai mentale se kim dal shu akin ki san ki chok he kila long ki khon sarang oriha kila jai kam shok e hakat no kilometer kila jai it is a spiritual distance kadi kadi jai kabakan jaman sen kabakala jai na ubre kila jai na ujiso kila jai na pi ki pa ये में ये पाए ये धन मनता हकी जाका के बारे धन के बारे में खन ले उबले यो वेरे भी उया खट के भी लिंग भा जोंगने का जिया सैन अब यो स्नो ये कने का जन खट जो खियन के जों बले हा कने का जाने नो भा जोंगने का सी को ता नो मो बले उ धन के जिंगाए उलाई थी ये लो जो नो उ खोन बाए यो जो उ जीसस क्राइस्ट उ पेट्रोस ong hangin ke kan ken haka o ken mau ye ki sing ke jo noa ukuran akal nong ka baar haka kita haka sili ka baar o petros haka nong ka baar la pen pule uang kum ne ba ublay ula pha yo khon ba e jo bon yakin nang lagi popi jongi the righteous for the unrighteous the just for the unjust ublay ubahak nakabantaki bamhak lay ubako nakabantani kinampa isni ki jongi kinamko isni ki jongi unawa nangis kan pila pa niya kubur ng patna dahil niya say hanay kapuwa kumanta pag-inagkan kita hanay kapuwa siya ublay ko at niya hanay dyan kaway kumanta ka bakanggan kam kawakwa pakan buhay kapuwa asyab niya man paano bagay pagkot na ikakin niya ublay grace is the only means of escape kajing ay kanitang makahan kalenti trong kajing ay kajing ruangay trong kajang kabang yung lagi kran baginan kan kawin na lenti on dan lenti na kawin pa niyalap ikiway ikikijat niyam niyalap ikiway ikikijat kinahon jing hinay kung no bagit po'y siya bray at kung no bagit po'y siya bray negaw yung pihoy kailangan lang 50% 10% let's say kailangan lang kapag siya dahil yung kiway baro kay kini po'y iyan siya bray nga ngaong gumne habang yung kran yung kata ka exclusivity dan yung kata ka jilong kodor ng gospel ka ng Jesus Christ Kabangyong mo Jisu, daytang mo kalandi ka siya, ba't ka dyan hindi? Iwe-iwe, lesi kita dyan hikay,
Kila pa niya lang nabitan ka ato kajaka. Hagabaw Jisu udan. Patun sa speciality. They can take you to heaven only to the great white throne. When they turn out the throne, mag-ublay pa ang tao sa speciality. Dengan mo ublay mo, wala na ginapin ng Jisu. Nilamat sa siyang nakajis. Pitar. Kajublay. Grace is the only meaning of this game. Ngilapad na nakilat-lat siya ka Jim. Ang mo yung blay na ganda ginawa siya mag-sing. Diba? Sa sanspakan ko lang. She sing. Ngalangam hapok. Nang tanga maalat siyo. Ahang ta. Ngaradjalap jing isnay omgang siyo. Barukan rat kaduryaw. Ulas ngaw jing nanyan. O Jisu urana. Menta na em. At por kibayatan na gajin. Dengan Yesus, ngayon herfihan ni Yesus para magbigay siya. Iban sim di papono di Yesus ni ito kupura na ito. Dari ikwa, bangin yo ikajin pamay. Kaya tanin lingba kaya na itong Yesus. Run to the ark of salvation. Mare petyak siya kaya yingling siya kajin pamay. Yet patunjuk yan ang ikanya ko. Wana moong bakikam kejonga, badak kejingne kejonga. Ngaday pangandon hakayinni lang matumo. Nagkuha ebi babintusan pagban perkat na nagagajingan. Atong kalang deserving na atong kalang na upadisaw panruhang kayinni kejonga nawa. Badak kalang tanda kikam bakikam kejonga. Nengay mo yung play bagilan ni gospel. Nyai mo yung play bangitan ni kanina ay. Pero Jisu ang dinigdikan as it was in the days of Noah. Of Noah, kung baka lang hakis ni Noah. Noah habaw dan hapo ito ka jini, habaw play ula kano ito ka jikang, habaw sak ula ha, ula syok, bat na penjak na yan ang kapakay. Simlagan steering, simlagan kompas, banyak banting ya kata galing. Noah ulah dan harta kehini. Ada mercy, ada the grace of God. Bukan hanta agak cintai, but agak cinyalan kata She's nam bandang agak hini kamang kawas. Kejing sawah agak jadi merak, kejing semua agak kapor dari Noah, kejing isnai pada cintai. But I got more than a when he went inside the ark, he was the minority. When he came out, it's a majority. Abaw runga ka yingling ko sa unawa. Maneman sa kinang gama. Bangigi kersan gini ki minority. Gina nakarui ka ba niyo man siya, man sa kring lailot. Hoy hakan ka jala ka guni niyo man sa kring lailot. Kidan kiri ka jala ka tinyo. Ni ko ki kersan gini ka ki minority. Unawaru aboro nga yingling udah minority. Udah ubam lang ay. Hindi ulah ulami no na to yingling. Ulong unong siya. Uban ra yaw tao promised seed. Dulay. Ano wala ban pinjan. Iti po ati suci. Marangit sa baboblay uyalam ita balang ka jo. Baboblay uyalam iti kon sa lahagin isi bakado. Kilapan ng di challenges, kilapan ng kijinge, kilapan ng kijingele, kilapan ng kitma. Kapalang habang itry, kakam ko yung blay, kinang kijinge, di ba ninyak din ba? Dahil blay ustia, yung nga din, kung mamigiki. Kung magigasto, hindi ito juwan, para kung sa mga po mga sa Jisu,